Ndakuraho umuntu uzi gutwara boro neza wa muntu ku buryo batapfa kumufata. Aje ndebe Kelly ndabizi arabishoboye. Abawe nta n'amayinite mfite. Zamwereke. Yola. Yo Kelly. Mama niko nkushaka kandi birimo akantu nyine. Nsanga ruguru mu rugo mwana. Nyuma y'iminota 5 nizeye ko urabuhageze. Nuko nizeye ko iyo gahunda irimo amafaranga nyine. Uri hehe se mani ngo magusange? Sha nanjye narinde hande hepfo kuri wa murima. Asanze imbwa zarabirwaniyemo kabisa. Ntaribi nyine ndaje nkugereho tubipange neza ubwo guroba turaza guhura. Sawa ubwo ntaribi ndaje nzamuke nyine. Sawa. Okay sawa ndagutegereje man. Sawa. Nta kintu kizima agiye kumbwira agiye kuntesha umutwe. Ubundi inzoga aba yanyweye buriya zatuma hari ikintu kizima kanga. Akanjye kumureba rimwe na rimwe ajya aba umugabo apfa kugenda. Nezutese mwana ke. Ibi ni neza. Famani mufitiye gahunda mwana. Gira vuba ahubwo uri kuntinda. Umva saro mu boss yampaye kiraka cyo kumuzanira boro. Sibyo? Kandi ndabizi ko uzi gutwara boro neza kandi Bangutsa uzubukene amaranye iminsi. Ari bage. Irimo boro. Kuyitwara ku buryo babagabo hatagira n'umwe ugufata. Ibyo ni ibisanzwe bibaye ngombwa nabanifu. Ahubwo tugire vuba. Okay. Suzi ko mafite gahunda nyinshi se. Uribuka Okay ngiye kohereza kuri telefone yawe nkwe location. Y'ahantu isa. Gira fast. Ahubwo se kakubwira. Kugira biba byiza. Yizane tujyane niba nadufata turafata amasha. Ibintu mwigize. Umva se mwana. Ntabikaze. Niba ntabikaze kutayitwaye ihuta nawe ubwo yizane tugerane. Okay. Mama, ake. Wabizanye. Twagiye nyine. Tugenda nyine tuye kumureba. Ariko mana ya. Twajya harimo umuntu. Happy man tugenda. N'ubundi uzanyicisha. Nyine tugenda. Magambo yawe. Warning. Mama, uretse. Ukuse kuba ufite ubwo. Kuba ufite ubwo. Reka nze muhamagara. Twajya hano bwa mbere ubikoze. Reka nze muhamagara numve ko hari impano. Ni iki nkanjye nta gahunda uba ufite. None se ubu tuzaniye ibintu umuntu utazi ko nahari. Komeza ndagusanga nyine ni hahari. Ubu ufite ubwo wajya hano bwa mbere ubikoze. Ziko n'ibitari biba byambutse. Isi yuzuye amaraso. Ubwo niwe sha kamusize ubwo. Kira boro zamenya. Ni za boro nzaniye. Reka mbikurikirane neza ubwo ngubwo. Yewe ndabona umuziga ari fresh. Aya wananyizera mwana. Amafaranga singiki. Amafaranga ubwo tuzavugana nyine. Oya ntabyo kuvugana mwana. Mbanze umuzigo mugeze. Oya ugomba kugera gusa urabona twabikorera hanga amafaranga ndayeza kuri mu.
umuzigo aho yanjye mfata kashi mani, mfata kashi. Sinzi niba batabikubwiye ariko mba ndi kwihuta mani. ushaka angahe se? Ntabwo babivuganye se, ni 100 nariye twikumire. 100. Namugabanyirije n'inshuti yanjye mani. 100 ntabwo byageramo kabisa. Ijana ni menshi. Umurama angahe se? Siko ntabwo wenda nka 25. 25 ku bintu biri muri risike nk'izi mani. Aya kabisa. Senkani mwishyure se? Ntari bizana. Ariko byabyiza unayanyohereje aka kanya niba ntabifite kashi. Reka nyiguhe kuri momo. Kankohereza amafaranga. Ngira vuba vuba ahantu rwose. Wampa nimero yawe? 078. Okay. 8. 3,000. 330. 30. 30. Ibihumbi 50. Mazina ni Kelly. Kelly. Kera mufero. Ndi kuyabona nanjye. Sabro. Tuzakorane n'ubutanga. Ndabura. Nzajya nkurabura. Sana. Ora mwiza ujye uzingezaho kabisa. Kuko mbona umugisha. Twayariye. Yaje se mwana. Agwaye angahe? Amaye 50 nyine ariko ndahejeje kubera uri nigange. Turi misa. Uretse. Ko nuburiye? Message arayifowardinze. Simbo nanditseho Claude. Arayifowardinze se urabona ma Yesu umwami. Ese mwana ibyo ni ibiki? Dusubira mwana tugende tumurebe. Ntabwo yambaye. Aya mwana ntabwo ibyava. Aha. Jyewe kwisugira ngo ndikubeshya ntabwo. Ese ari Nukuri uyu munsi no w'imyaka. Uzidiru nahombye man, kandi byose ni wowe. Njyewe se iki? Ahubwo mwana mbwira ahantu ushyize bo. Ndazimuhaye man. Nese ntabwo yararimwa. Ubwa mbere nabona umuntu utuburira undi mutubura. Ibaze man, muhaye bora uraje cyangwa ariko ari ikintu nisi. Kwica umuntu ntibisaba kumukoraho kanigende. None se kode yakubwiye wari wayimenye? Niwe sha. Yakubwiye iyihe? Ngo ikirere ni umutuku. Nese urumva atari we. Kwica umuntu ntibisaba kumukoraho. Kose man usko umuntu yagera agahindura na kode. Kanigende. Ariko amenye ngo ubu twakoreye ubusa rero. Ndagapfusha rukara. Ndakabara sunzu wampaye data. Ntabwo yangenda. Ugomba kumuteza leta man. Ndagutuburiye wanagenda. Ntabwo natuburiye bakiya reka ngiye mbona inzanga nkawe. Umuzigo nk'uyu nguyu. Message nyine y'umuyaga nayo genda uyirye. Kangiye kwigurishiriza boro. Ewana. Baba tipe ndabatuburiye kabisa. Ntibagende nanjye sinatuburiye bakeya. Kangiye kwigurishiriza umuzigo. Nkombe senkani ze nayabangiye. Ewana ariko reka nanjye kiriho akajisho nongere mbe nyabarira. Amaye nka twataraga. Ishashi se niyo. Ishashi. No. Ingofero. Niya kabiri. No. Amaye. Yo bobo. Arinzi ko ari nge mu juru urenze mu mujyi wa Kigali none harimo abandenzeho. Ariko nta kikwica umuntu ntibisaba kumukora.